Jadi ba'din dalam puh kudayong. Adapun ba'din dalam puh gop, cabang jih dalam puh kudayong. Wati hana boh red'ud dalam puh kudayong, wati na boh red'boh dalam puh kudayong. Ya. Ya, jadi yang pertanyaan jih, cabangnya dalam puh kudayong, bohnya jet apa juh puhan. Ya, mungkin mana maksud pertanyaan. Lung naba mamplam lung. Naba mamplam. Ipajuh boh mamplam lung leleng. Ijo anak-anak mamplam lung leleng diatik dalam pura ana. Dalam pura naba mamplam, tapi nare anak mamplam jadi ipajuh leleng iba dalam pura ana. Timoh dalam pura ana, tapi nya bak mamplam lung. Padahal kan jaga dengan bak-bak dalam pura ana. Nyambang pelang lu mampaki depan aku hai bak mamplam lu boh-boh dah lu man paki depan nanti mohon lampu gop bak mamplam depan mohon lampu gop nyen menyegelak ke sewa wajib sewa lapak bak orang mamplam dia sewa mamplam mata gop getanya wajib telake sewa nyen menye tak ada punya atagop pulam yang cabak lalampuh gop, anu gop, bak gop, cabang lu lampuh dayu. Nyan mandu-mandu manteng atapo bak ke atapo lampu. Nyan Abu Dujanah kana dalam sejarah. Iganya na bak kurma gop bungkuk dalam puhanyan. Lihat sama yang sebuah tabi-tabi awal kita biat. Pakan segalam dibedah anak ni. Dibedah nyen buka awal gak pilih boh kurma gop yang kadruh dalam puhan. Baik pajuh lah anak kan. Pada kurma gop kan. Bungkuk dalam puhan. Nyen boh druh dalam puhan. Baik timi pajuh boh kurma duruh li anak. Maka li Abu Dujanah nyen bangsa bet ti uro perhatian Nabi. Perhatian. Pakai nawai cantik tapi kepegah tu yang tujuan akhirnya nublau bak sira sahabat kata orang malun tuan kemudian dia geblau baknya yang gebak blau pukul bak je blau kemudian yang tinggal dalam puji pukul dipidin dan pun cok sewa baru hanali kita bi awai sampai tebok ya hana awai tebit dia semayang pakan ada harus dalam puh yang kamilik nya. Ya, nyan ban boh pinung gop boh mu pukun coklat gop yang harus dalam puh dayo nyan mandu-mandu mantang ra gop boh dian gop. Ya. Yang keban teman li kita nyom seten laki sewa yang cabang dalam puh dayo mono takun jeut nyo dengku nyo sewa angin. Nyo no cia udara nyo dalam pulung. Pulung. Ya, nyo cabang dendron dalam pulung, nyo lumpuh sewa lapak. Ke cabang dendron ni 3 buah umpama 5 buah borin. Hana pupu yang sewa. Jadi yang dah mang buah dah cok sewa kata. Ya lebih payah pulang lepas tu. Memang kagak pedin lagi kagak tim sewa le rumpah barin. Ya, kak Nyata mohon berarti. Ya. Andai kata urung po bakrin dibiarkan lagi yang cabung dalam pokok, apakah na dosa dengan hana pidin cok bo? Dosa ke hana pidin cok bo? Li hana pidin cok bo, hana pidin lah li rumpo lampu cabung dalam pokok. Iganya hana pidin cok bo. Iganya hana li rumpo lampu, hana pidin cabung dalam pokok. Nya sabang ke iya. Ya, empat. Tabar lagi iya, mata iya kena aku mata iya nyoi li dalam pulung lu dia kuaman ni lu mata nyana pupu. Ya, nyata hana mungkin tak pelihara lagi dia. Ya, tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang mampu-mampu benda. Ya, jadi nyen menye han getim, han gebi, han izin po lampu cabung bungkuk dalam pokoknya. Han getim sewa, han getim bisapu, han gebidin lah. Getanya dosa. Yang dosa tu getanya yang pobak.
yang mengganggu kau pula tu. Pula yang bawah dia ada tehna miat memteraya. Jadi man aza zimmiyan, man aza mu'minan fakana mazani ke Nabi. Siapa yang menyakiti orang mukmin itu sama dengan telah menyakitiku. Maka jangan sakiti hati orang mukmin walaupun dengan yang je. Man aku kadat. Kaje kadat asal lampu gop nyen cabun lampu gop nyen kata gop. Menyang menanci ata gop. Menyang lampu dia nyen ke gudang. Kamu umunan kadat pakai ban teman. Al adatul muhakkamah, adat je ke hukum tapi malam tu'tarat selama hanai tentang hana menentang agama. Memang kamu adat dan kamu izin hana bubuk, tapi menyerupanya adat menan tapi le rumpo ba tetap hanggebi ilung pu adat bodin long adat. Mi adat bodin keke mi bodin gagak hana adat nyen tempu tetap hana izin. Mihanadin haram. Talu adat. Al adatul muhakkamah malam tu'tarat. Adat je ke hukum selama hana menentang dengan hukum Allah.